برای خود نجم نوچگهان خوا جاکلین گو هر لسرپیای قوت به جوارا امتزان شرط و مرجن زحمت دجیون وشان دکن جاکلین کاد ویکیلیه دا نها سعد ایدی نیو شوی در باسکر روشا داوی تکار به جمرا وشتماشاگری روناهی تیویرا پارو بکه. بله دەستپێکی شەڤەتەژی خۆش بە و هەموو کەسین کون هاتوان کلیان دەلمە تەماشا دکن همجی روشا وان هەردووتاخان روشا گەلێ وان هەردووتاخانەیەک و حیاوێ کلیێ بەرخودانیەکێ دیروکی ددن مەشاندن بەرخودانیە غاهینەژی بەردەوام دکن تەویک و حەیانها زێدەتری 5 ساعتانە شەر و پەفچونên giran hînejî li ser herdûtaxên Şêx Mexsûd Eşrefiyê berdewam dikin bi çekên herî giran tang û topên giran yên çeteyên girêdayên dewleta Tirkiyeyên weke Hemzat û Emşat û Nûruddîn Elzînkî ku heyaniha li derdûrî herdûtaxan hîne jî xwebcih kirine hîne jî tang û topên xwe hijmarek mezin li derdûrî taxên hîne jî bicih kirine heya vêkêlî hîne topa baran li ser herdûtaxên Şêx Mexsûd Eşrefiyê taybet li ser malên sîvîlan de di nava malan de hîne jî berdewam dike li kêlekî wê jî hîne jî balafira dirûn yan jî keşfê heyaniha li ser ezîmanê Şêx Mexsûd Eşrefiyê digere hîne jî nerewestiyaye yani ez dikarim bêjim ku niha bi rastî zêdetirî 5 saetana ev êrîşa dijwar ya hûv bê ser û ber taybet ku sîvîl û zarok û jin kirin armanca van êrîşên xwe yên hovene bi rastî yani dem û dem kêlî kêlî em dişopînin niha giştî ji xwe asayîşê jî ragihand bi daxuyaniyekê niha giştî gihêşte sû di birîndar yên ji sîvîlan nav da zarok jî hene jin jî hene kesên temen mezin jî hene lê gel wîna jî çar şehîd jî jiyana xwe ji destan gihîştin asta şehadetê di nav da zarokek temenê wî 13 salin him jî du jin jî di nav de hene yani bi rastî yani heyaniha vê kêliye hîne jî berdewam dike tevî hin propagandayên wan hene hin car caran dibêjin ku agir bes sadiya ragihandin hem jî li melekî dîtirê dibêjin ku em ketina taxê yani derbasî taxê bûne yan jî tax kontrol kirine tiştekî vî rengî heyaniha rasterast li ser erdê çê nebûye ji ber ku hewildan ku derbasî taxê bin lê hewildanên wan têk çûn ji xwe asayîşê jî bi daxuyaniyekê ragihand yani niha heyaniha vê kêliye li ser erdê hîne jî şer û pevçûn ji aliyê ev van çeteyan ve hîne jî berdewam dike him jî bi rastî li melekî dîtirê jî yani rastî rewşa nexweşxaneyê Şehîd Xalid Erfecir yani gelekî zehmet e derfetên di destê wan de kêmin hin kesin ku birîna wan giran yani ihtiyacê wan bi derman heye bi doktoran heye yan jî bi emelet heye lê bi rastî yani li wir jî rewş gelekî zehmet e rewşê kesên ku birîndar bûne yani ez dikarim bêjim yani heyaniha vê kêlê hîne jî balafira keşfê li ser ezîmanan nerewestiyaye li melekî dîtirê yani gelek zirarên canî çêbûn kêlekî wê yên maddî jî çêbûn topa baran ser malên sîvîlan de çêbûn him jî binasaziya taxê jî yani zirar dît yani bi giştî bi rastî yani êrîşekî dijwar bû heyaniha jî berdewam dike yani sûcekî li dijî mafê mirovahiyê ku îro roj ev çete bê ser û ber yani bi awayekî yani rehet bê ku bifikirin yani êrîşî gel dikin ez dikarim bêjim ji ber ku tenê me got ku hêzin asayîşê divê derê de tenê parastinê dike îro roj tenê êrîşî gel dikin êrîşî sîvîlan êrîşên zarokên biçûk dikin li van herdûtaxan yani ez dikarim bêjim ku niha bi giştî li herdûtaxan hîne jî topa baran car caran heye hîne jî şer û pevçûn heya niha vê kêlê hîne jî berdewam dike. جاکلین به کورتاسی بیجی از خوازم پرس بکم اف ایریش افتوباران بچکین گران جیانا ولاتیان خستی مترسی کی چاودا قربانی گلکن سی و دکس حتانها بریندار بونا ده اندامین اولهیه جی چارکز جی شهید بونا بگشتی اتمسفرا لتاخه جبو اولهیه ولاتیان ده چرا وشدیا بله شخوا نها دوان کلیان ده ساعتین درنگی شوی ساعت 12 براستی هر کس دمالین خدایا yani مگوجی کو yani توپا باران دناوا مال سیویلان ده چه دبن yani نه کو ام بیجن لکولانانه yani توپا باران سروان دهاتی yani اف چکین گران سر مال سیویلان ده تینه yani هدف گرتن نهاجی بگشتی ذکرم بیجم yani هر کس دمال خدای هر کس زاروکن خود پارزه yani بگشتی از ذکرم بیجم کو نها رو شهر دو تاخان کس جمال خودر نکتیه جبر کو هنجار جانان ده بیجن کو کوچبری چه بویا yani تاخیان جی والا بیا
لگل وان هر دو تخان تجاری دفج مال خبر ندانه تبی کو ایرو یعنی 4 جار 3 جار نشی ایریش سر وان هر دو تخان چه دبه لدی ساجی او دبیجن یعنی چی بکن بلا بکن ام پیش هزن اصایش بن ام تجاری دفج مال خواجی برنادن نج تاخن خواجی برنادن یعنی نهاد وان کلیان ده تبی کو شر دجوار تو به باران سر مال وان دجی چه دبن لحیا ناوی کلی هر کس مال خدایا جم زاروکین خویا یعنی تو کس در نکتیه در ویتاخه یعنی از ذکرم بیجن بوی او یعنی کسی کو برین دار دبن دمالین خدا نجبر کو مگود تو با باران سر مالان ده چه دبه یعنی دمالین خدا نه دیگه هیچ اصلا شهادت دمالین خدا یعنی برین دار دبن یعنی جبر ویجی نها هینجی شرو پفچون بر دوام دیگم و ولاتیان یعنی شینی شیخ مقصود اشرفی کو بحمو بکاتین خو تبی کوچ برین عفرین شهبه حیانا هر کس دمال خدا تو کس جمال خواجی در نکتیه و سوزا بر خدانیه جارکی دن بر دوام دیگن یعنی او دبیجن امی هر تم بر خدانیه خواب بدن مشاندن بله زور سپاس جاکلین بریمو نوچگهانا رونایی تیوی لتاخین شیخ مقصود اشرفی سپاس دکم جبو خبات آوه هیوی دکم سلامت بن